Yes, yeah, yes, it's a boy BD Bafanex. So, but in today's story, I'm going to be telling you about Kasi. Yobana Kasi Braga. Yobana Kasi, Robana Tree. Yobana Tree. Do Braga. Utata Warna, I don't sell my clothes. So, Mushagar Chiru. But then Yobana Tree Braga. Low key want it gone. Because into Braga Talamatata. And from years, those who don't know, like a Nike cap, Braga from years ago, no plain El Matata. You know what? I get to what made me think or this time because well Matata more later on maybe the Nike brand is popular long here in the local culture. Mar Braja, real just story saki bisi. So you got nagering, eh? The story took place last year. Last year November, September, no what? September, November, October. Muna before December one. No, October, November. I know what before December. Okay, sharp. Those who don't know, I was doing a. Okay, obviously you don't know. So when I this other leadership IT again, then now I'm done with the leadership IT. I'm just waiting for my certificates and stuff. Mara, okay. The point is, the leadership I was doing Nigeria online because the center e gole so nka se phele ke yo attend so Nigeria online. Then when it came time for the practicals, Nigeria practical jaga knowledge is true at first print technology if you never check if you're from that side. So Nigeria practical jaga kwa. Oh, I believe the story happened December actually because I bought the cap in December. Oh, so if you get the leadership practical jaga again. Okay, fine, like you can travel, no matter, Robert. And then if you check out my music channel, now the religion will plug it up here. Religion it became a huge factor in this story. Huge reason why I almost got robbed. Cause I was almost robbed. Okay, sharp get and no go branch like the practicals. Kaya dem piaga si piar na lang problem mo. Wana. Drag jamada na tiba. Sabe talo nyana je yoba nino ba jira jira naino ba de na betha na ke motulale na bona betha le dingwe o moshadi ya jaga le nna ke ding na ke re no bolela na le ena o mosha no bolela le se kwa mara bibi o tufu la itse ba bona ai o mosha marana la ke nna ke mothunyana le ka mo bona ke o mosha ke nna go ya di o bona ke di jewe. So okay, sharp we play in damani piaga regitulela bua piaga betha di practical botse e re se busy dula ka nto betha ja ga ja mata ja felo na no dula le ena bua ra no bola yelo sharp every day pira ke same thing ke travel ke na mela trace ke na mela local ka follow ga mosi those who ga mosi cause na ke dula kona mo to true ke na la shu sishio obviously my grandmother's place is sishio. When I'm lot of true is where my parents stay. Oh, so get a taxi ka mo go wa get a taxi mo go so get a two times local I'm follow sha mosi then I catch another taxi then kisha moleji again. So every times like that, so there's the middle point ke mosi. Okay, sharp fade ke push December step and saka sa tsena na ke sa lena shi. Okay, fine. I've been wanting this cap. Oh, like I've been looking for this cape. I was looking for black or white. Like black low key I didn't because like it's your color, like it's your color, mara kwa bara it's color. Then white neke it's your also because it already chila. Mara I just wanted black or white because those other colors they get a lot of things. So but okay then sharp fade kiamuliji. Get bisa. Okay sharp kiamuliji. Mona like regular day in fact like it was a very regular day. Baba ke amulet ke bethile
jean ya ka teng ke go tshwere school bag, ke bethile hoodie e black ke bethile mankung kwa le ke plan ke apara mo on the music channel wa bona, ke bethile ke pisi re go bontšhe ke bethile so wa bona. This is how I'm wearing the motho wa bona, I'm wearing so ebile ka re ne ke bile like this, I don't remember wa bona, but like ke apere so wa bona, okay sharp ke apere so ga ke na problem wa bona. So ke ya sekolong wa bona, like to do the practicals e ke tago ke namela taxi, okay local fita ga mosi it's fine, ke fologa ga mosi ke namela ya moletši, okay no problem, like every day ga mosi. After that ke namela ga mosi like ke ya moletši, okay ya fita moletši no problem, do what I do every day, practicals, sometimes just chill outside wa bona, chill with my mentor and my friend Tshepi ke mo kry-ile ngana ko ra bereka da or sa bereka da wa bona, okay shop fe no problem, like re no dia like ba a normal day, like ile wa bona mona just a normal day, like re dia everything, le ke dula le ena go nna re tsheya share di videos share, like nna le ena we have a lot in common ngo share, we have like a lot in common, next sana ga no re ke tare ke edit practical knowledge ka kira mogotsi, mara that's how life works ngo share, that's how life works brother. Ke ile kua moletši, I got a friend even though aksa ya kua like ngo share ka mogolo, mara still nna le damane tla bolela founung ebile ke gore ya ke take methele zwake wa bona, sharp no problem, ka change wa bona, ka change go ka opera that day change ka ma 2-3 fine. Nna those who don't know me ke rata tonic wa bona, like tonic water ke rata tete wa bona, no go reng a njuja a ke ne tšhelete ya reka ke nwele maabane go eno ebile ke shoot story because ke gone e ntsamaele ko ke gore tlhalosa le story botse, mara it's fine ke bethile dede wa bona. The 9 o'clock le re ke tsweleletse ongwisha the 9 o'clock ke bethile tša mata wa bona, ke namela from Moletši swantše checkpoint ke eng ke ga mosi, then I have to climb tša go ta ka mogokong ke gone o ta bona moloto 2 wa bona, okay no problem. Ke ya kwa mona ke dumile tonic wa bona, because one thing about me tšhelete ya local e ke boya I can like most of the time ke sa namele ke ra 10 rand nka eta tša ka 10 ga reka tonic, so ke botša le Tshepi ko ke tsamaya ke re fethu now I'm going home and ya to go namela taxi local today, ara wena ke o tseba wena o no eta tša wa reka tonic o bona se tša ntseba o moša, ara o no eta tša wa reka tonic, then ke ra hao then ke fita ka nnete ka eta tša ka reka tonic. Before ke reka tonic ke ya Lekoleng wa bona, I want to buy the tonic water fedi Lekoleng kua o na le ntšhanyane nngwe wa bona, le tšhankinyana le lengwe mo wa bona e no gore ka nako le bra ke re wa bona setswe ke monaganele le tsone tswa ntse ya fok mo le janki wa bona, ka nako le no bona ntšhanyane nngwe yone pusha small lo ditela e gerezela wa bona, o bethile wa bona those vests tše di live tša ba le reflector like tšela tša go bereka tša di construction, o bethile dede wa bona tamalo ntebe o lebeletše ke pisi ile bona bona motho wa re o lebeletše mara bona gape ntšhe ntebeletše ke pisi no flop ebile ke tšwa mo yena wa bona, e ke tšwa mo yena so braga ka mogolo ga re o boletše le nna ke le gore o rile o e boss wa bona, ke ra oe ka feta ka tsena ka Lekoleng ga no šedila polediša na ke se ke mo o re wena o mpolediša ena flop e ke tšwa go Lekoleng braga ba se gore ya ga o nthele 10 yana wa bona, ke re 10 gana ke na selo braga wa bona e fele tšana motho o ra mara go gopetše o sa tsena braga, ke mmotše ke re okay sham fetho ele nna lo tša ka nna ke sa di reka wa bona, o ra ena flop a fetše gore yalo ka mokgwa ya ga o namela taxi ile bona ipetše go bolela uthi ke ra ke nana gore maybe o nyago wa mošinya go reng a ke tsebe ga ke nana ke ra ke nana gore nyaga sa wa bona, so I tell him ra wa ya ba bole ya namela ke na yo wa mošinya ka mokgwa ke e tshwara ka fiti damano reng ma ena flow
symptom ke re chop ke tsela strata ke nya go dieng ke tshwara tsela la local ga maoto cause ke rekile thuli yo busha ke na children na taxi ene ke tshwere karata mara karata ene karata me izaka mara nga to take re di cash back for ke fem fethu yo busha karata ya short yone ke tshwere children mo nna cash le re next go itshwara cash yo bona so a shop ya vai o tsa na no re nya fethu maybe je ngata ke mmona na mo ka mothela something no ina next cause nna ntongwe ka nna braga na ngo a ke timane ka chele la choose la yelo re lo tsheng go pela za yeno le na ga nna se mo fe 10 mo je mara ne go mfa something no tsere so a shop ena flop it's fine ke tshwara tsela ka maoto braga ke nna o la mantel long walk to freedom mo ngosha okay I'm going ke ya ga braga na go kwa ke na mana taxi braga ke ba fitile le re ke na me lo bona o bona yelo ke sa bolela ke re tselela ke tshwere braga ke telele lo ngosha e ke tshwara e sotle ke ya ga e ona bona e le telle so braga ina le strata bona e ina le strata so braga it's fine ke re ya tsamaya ke ai e bona kore from the corner that I was at gona le corner ona le strata like over cause ke main road ona le strata tsa tsana ka mo le ka mo ona le sengwe gape kwa pele go se ke di strata ya di feta di strata ya ka mo ka nne ke ya so it's fine taxi engwe ya mfeta mo contract okay e betha bell pe a ke na mail cause a ke na shelter ona mail it's fine gane braille hele e go petse ntsaka e ka ra taxi la ke go no ba sharp ona me taxi la wa follow ke lo ring like first corner mfeta a se go le mo bana metšing like le nna o bontšha ke fita ka motho from mo taxi na mediwa mo to the first corner taxi le ya mabuo damono la wa follow ba bona ke mmona ka ntse le la ima bona a ra follow ga le wa ra follow ga le njaona ke go pana bona follow lo mo moteleng ya mo montsho ba bona o tshile ke ba se black gore ga la betšhileng ke sa gore ga betšhileng ba fetwa bona then ka mogolane ke le ke so ke nna ke ba bona ke re a gore wa tsore like ke lore ke ba lebelela ke mara ke sa stepa ke diselo bona ke jikele morago a choose ke le ba pele mosha cause ke lore o tšhabeng then shop ke ba le ba choose mara ke ba le ba so ba fetwa ba floga taxi kwa ba floga taxi ya pele ke bona ba bona morago go taxi tswa ba like ba le ba nna so okay sharp ba fetwa ba nteba e bana ba fetwa ba nteba ne jike e tseke then I get to maybe get the survival instinct or ODI. Like I just thought, what if, like, Mara, what if? Because this guy was looking at my cab. Then I got hey, just to be safe. I read it the better because if you don't get the brain, I'm going to go and orange. So go to the brain, like, like, Morava, who you're gonna like, who the other key over the Morava on the belly. Sharp ito di brel ke go ga haro ke ya ba leba so re a thakana mo moriting ya mo thareng wa bona sharp di go ya feta kaza passing ya feta brother no problem ke not one ke tsere tshone yo tso bona njele mfitile ngo ya bolele sele re tu o bolela njele a found yone it le live utile wa bona njela ba vutile e ntshwetelele e ta go nna bona e rawe bra rawe o ba o rata ke nonyana mo wa bona le mo thuni a ke tsore maybe low key ne ke jumpile small bona ke karaba fetho re ke no ba fa dede ni le no re ke yona bona re transeke vaiwa cause lona ke thuni ya na se take reng maybe ke tsuru ko trailer ra on bira tsa mo reka ya wa bona le ka country la ke so bua like na ke so bua bra ya mo fa damano wa o la tshuse go motho so o go motho ka ba re ke na le na se re bolele go morago go pela sa ka na flow ke mo lebeletse bona o le le wa le o lo mo mpotse ro dula ka eno like ha re mona a aggressive mpotse le re o dula ka boso ke rana ke dula ka mo bona molao o a fetwa a ska tsho o e le mo lebelele re ya mo ke tshogeng mo ba ile ke re tshogeng mo la o na ke mo yena shapo ke dudi o fa o lo mongwe re ta ke nonyana le nna mo o fa lo mo Tony ka bo
Sinthi mo lebella sekontiri main road wa bona dikoloi di a feta koloi di a feta e manyana o la sana di a feta ka moka dikoloi di a mana ntebella so a di a kepisi so wa bona like a di a kepisa ka so like a se ka epenyola like ai tshwara ka re tšhaba monoding wa bona ka nako e like o la mongwe ena o thoneng ne ke jumpile gore okay ke transeka wa bona da mana ntshwara kepisi ke re tšhaba monoding wa bona a ke re tšhaba monoding o re sa tlo dia like e le goreng se ka dia re ntlo e ba bothata wa bona gore ape sa tlo re diela mang ka lonyana tše di so wa bona o re tiša dete ke e le gore ela ke sana taba le thoniki braga ke lebeletse kepisi braga a ena le beke braga gore na le ma 2-3 days mon ke ra o atlile wa bona o ratile ke ra tšha ne le nna se nka ya ka e kgone go bona ba thasa stepnyana sa ke a nagana gore ke jike mare ke nagana gore gape nga jikiše ke majanki mon ba fetho swantse ke no fetana motho bona sentheme ke dituso damana deng a khipolola skero wa bona a ntšha skero so bana pele ka tshela sekontiri ke ra bona o ka se tsebe gore motho a ka o diang ka skero kana o ka ne nyatšega e lone gore ke skero marongše ka tshela strata ka ra ne lona sengelo jaaka na ya lona pele ke lebeletše o le mongwe ke re o ya le wena o tšo mfothela wa ke thoma bolalelonyana tše di so o tšo mfothela e la gore o ngopala go nkga mabete wena pala go nkga mabete wa bona ke ra ha ena flombala ya lo ka mokgwa le nyako nthika wa bona bolalelo tše di so ya le nyako nthika ga pele ka moka ba nna tla bua o lo tshwara se ke re wa phakišanyana la pele ke le gore ke ba direisitše so ke kua bona ke re jo ka mokgwa be sentse ke ba feta tselele yalo ke lebane le yona so e ke nyakang ka northo wa bona mare ke le gore ke masepela bone je le thomo phakitše le se ke re mfaneta mongwe wa bona a ke sana taba le thoniki ka nako bra le gore e file ntlo le gore bra ka le tsamile ka thoniki ya ka mara a ke sa le jafo thoniki bra ke jafo ene e ba fetho ba sa go ba tsena le ke bisa ile fela plus ke tshware le founu ka mo ka tlhoga re ke lwela ke pisi kwa founu yona ya baya le di brele tše ke ka gane di brele tše bra ke ja dinyana mara nna ke di rata di brele tše bra ka le tsona nka ta di a thubega mo e bisi ke lwela ke pisi wa bona mara tlo ke tse gore ke pisi nka se e kgwele pero nge ba ntšhitše mphaka ba ntshwere sone ba itše nka se kgwele ke pisi nna personal then ba ena flopo ka ding ba phakišanya le nna ga thoma go phakiša ke tsebe ke re lebane le tsela nje la thoma gore jok le nna ga re jok ka thogong ke a tseba gore ba fetho ke majanki ba ka sengšio bona shapo ola wa se ke ra ema ka lata ke ole o mongwe fela wa lima reflect a re jok a re sprint wa bona ka re sprint halfway mara ke mmatha gepengwa eo then ke bona o le mongwe wa se ke ra le gole ka ema ngoša ka emela o laeta so a sata a ema a thomo sepela fela a nyaka gore ola ata go šere o nje botse yona a nyako di annex nyaka ola o mongwe a di that's why e jo votha yena a sa nlata iteng ka no ra ena flow ka ding ka no fa da mandi le ra jika ra bona ra ka sentshware le gona a nyaki ke e le nna le yena one on one o nyaka le njela ga ile go a then ka fa ntse ke fa ka moto so ka nagana gore ba fetho re ba teka pelaka ba faile ka taxi ka re ke ding e re ke je jokinyana gape wa ba tshwara taxi ngwe ba ntshwara moša ke re mageze bona ba namela ba ba tseba e gore mane ya gore namenyana gore bee kwa pele a ba tse gore ba fetho ba nyako go šima motho ba batša gore ba tseba ke tseba bona so ke thoma betha dijoko ba nagana go bethe skin jean o bone le mamthano a ke sa rata skin jean botsebotse bethe skin jean a tšuse ngwaya la ngoša se nsophama o ngoša matšangu a tšuse gore ke o ngoša ke kwa ba relo di a pšhatego kwa fase gape a shapo ra no gapeletša ka joka o tse go fiša ntlong wa eo ke pethile hoodie e black nna tšetše la ke tse gore ke nonneng a se ke bethe skipa braka ka gare ke ya gore ke sweta ntlong wa eo mare ke nana gore a fetho mo ke ya gae shapo ke re jok tebele nte nna ke tsena ga e le deng ke betha block braka ke tsoge ke gopola gore gape o diagetse tsone so bara ke no tsoga ke petha ke ka nako ile gale pompa adrenaline ke re by that 10 ba zama ngtšela mara wena o ka brakana ke pompa ke adrenaline e nngwe ke o ka reng ka botšhetša nako morago ka diasoso gore ka ba botša soso filo ka re se di enough mara ntho nngwe sentse o e tsebe gore braka se ka kgwela sopo a ke nyako kgwela sopo braka magana pele fedi ke tshwara mpia ka thagi ke mthalosetse story mpiaka ngoše turuturu damanara turuturu ba felele jara ga bona fethu apo diagetše soso wa bona ya moja po diagetše soso fethu diagetše eng fethu mona thumenyane o ngwe dile soso wa bona
ka thogo ngotse bena ke nanne tše difeng tšela tša goreng thumeneng e santse eno latile bone mara nampileng tongwe nopotse ra ka re ke bola le damane ga ke tsene ebe o golela o dile gore ke be better na ke thomile ke founela tshepi le wa moletše mmotse gore apere le boa mo mona ba zame yong ga mane tše disoso e le yena thomolela gore ke tapo tša mantšhita bua ra balatra batho gore mare ke le goreng nje o dula moletše wena mpia ka mara mpia tša wa se mpia tša ba moše so ke mmotse gore wa tlogela ju ke tshwara mpia ka thaga o so mare tše ke bolela le yena braga ke a feel goreng a ke sa nyako vota ne ke re go votha breng wa yo dulana moleneng ya o ngwešwa ke ngwana ragadiana mara ka nonana goreng wa man re mele sa tshwana se ba itšea se bangwe ba jo bona le le gore ke tetse naga ke bile Springbok mara ina flow then shapo ntse ke bolela bus ke a feel better nyana ka rafo ka sa vota ka botša bus ka re ke ro bona le bus ra lo better music ka botša bus ka re mfe beat mfa beat le ngwalela bra ngwana distract nyana distract ya yone ya felletše ba storytelling nyana sort of ngwešwa ika ngwala nyana ngwala go sometimes braga wa to test street bafana ba mororo ba nona ga le desing ba ditira bo maboso a ba tsebe le game di open go ka bana phela ba bi ba ndeng ka se shebe go ba direla shit ba ntšhiša a ba fele go shumisha di10 ba ntšhebe ba beke ke mashasha ba tena ba ntšhišimisha fele go ba shima ka sheng a sanga ka beka ke borotho ndo dimfana nyana sa o mesha ke se direla grade ba lekile go test ke kotsi AIDS ba zama go impress ke ga fa tlhogo head ne ke le skontiring ba njampa ka cap ba se ke tonic ba nyona dead ba fitu I'm sorry ke jumping the trap so the thread robin ba re team tetans o mo sheke no ngwala choose no ngwala tere yone ile damana gala re to e release mara sa le felela ga go di projects maybe nna ke to e release ke ta bona maybe ke ta like o ka e bona mo on the channel la go nyego tseba di yone ya stories ke to e title it's either crazy story ba 2 viewer cause ne ile ba fethu ba ithuba bona yeah mara ya ke sona story sa bona brother ke na le another story ke na le mpia ka thage ene lo betha di beat producer ba ya gore tloba di ke pisi tao di bile se ke se diretse last week or last week ya se ga mara ya ba fethu ke yona ntwe mpontšhe gore brother ntwe ke ga re ya ntwe ke ish ena le mele wa brother brand ke mona mo Limpopo ena le mele wa nya go botša mara like capo mo ka se ke ena tshwana le chain ka kwa America ba bona mo chain ba nya go tloba nyana ka America ke ka mo capo ile ene jwa ke go shishe go se ntwa sore available o sera le chain no gore yona ya tura yona 650 re 650 mara njo 7 ma 700 nje so meskini yona maybe ya tura mara like ish ntwe mpontšhe ra braga na ke a choose ne ke phela ke go ba rena ke ne mele ko ka mo nta ke mara ke bone ka nna ra ka nnete ne mele ko ka mo South e bila senga mo South ta mola Limpopo wala Limpopo especially shio mo like polokwane re no polokwane ka o fela nutritionally miliko mara ke sona story bracha ga asibantšele selo se bang go batše go ile ke le shapo bo ke bola ke pelo reng ngwa tseo viaso mo bola ke pelo le no ra mpetse dinteleje mo lo dinteleje mara ke sa le shapo mara ke sona story bracha ga let me know if you love the stories movie second story on the channel but yeah I'll catch you in the next video you ba fit to be D for next say and I'll catch you in the next video.